اف سيكا علوة قديم ذيني علوة قديم بري يفيق بينو كبيا حشكاتي والله وكي برنج شاكر همي ارزاق جوري ارزاق الفروشين واقتصادي بيان وكي مشولي بس الحمد لله خد اغلبها برنجة زيتة معجينة اف تشتي محتاجي مالنا تركيا دي خود نافخایی که مگلک نینه نافخایی تشتی مرجیانا ما همی سر ترکیه و ایرانی هست اوه بود نباشی هم اولگر هم کده ناکین هم بس نوین کس نه بیستانید کد نه رزید کد نه چه تشتی ناکد نافخایی نینه اد بیشم خلکی ما بلا شول کن همی تشتی بچین نبخواش جانا خواه بکن نش ترکیه و ایرانی بو مگه ام هنجیره سروشتیه لناوچه یما خوش سوزه به کز آوی نادا هر شتێکی سروشتیه و لناوچەکەمانە زۆرە خەڵکی گوندەکانی تریش دێن بۆ هەنجیر لێکردنەوە ئەیبەنەوە هەنجیرەکەی تامی خۆشترە لە هەنجیری ماڵی هەنجیرێکی وردە چەندین ڕنگ و نوعی هەیە زەردی هەیە ڕەشی هەیە مۆری هەیە Kenara sebedek. کاکەمە هەنجیری دەیمیەیە هەنجیری شاخی پیاولێن ئەم هەنجیرە ماشەڵڵا تقریبان 150 کیلۆ زیاتر ئەگرێت چونکە هەنجیری یەک بەر نییە 3-4 بەرە ئەمە هەنجیرێکی بەتامە بە چێژە بێ مادەی کیمیاییە هەنجیرێکی سروشتیە و لەگەڵ هەنجیری باخە جیاوازی هەیە ئەم تام و چێژی زیاتر Ich bin Aktionskünstlerin und bin hier auf dem Berliner Kunstmarkt mit Arbeiten auf Leinwand und Papier. Ich sage immer, es gibt nichts Besseres als ein Originalkunstwerk und ich selbst bin auch ein Original und meine Arbeiten auch. Und dieser Markt hier in Berlin ist der beste Markt in der ganzen Stadt, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt, meiner Meinung nach. Na klar, gerne. Ich bin Ben und wir sind IC Berlin. Wir machen eigentlich Stoffdrucke, beliebige Größen von klein nach groß und sammeln sämtliche Künstler, Sprayer, Grafiker, Illustratoren und so weiter und packen es auf unsere Leinwände. Und ob der aktuellen Situation machen wir natürlich auch Masken, ohne geht's nicht. Und bevor zu Hause der Baumwollstoff ausgegraben wird,